Ino ni Mutongoi TV. Wamukita tamwenda musesia wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba umundi ni muthenya wa katano matuku 15 mwini wa 10 mwaka wa 2021 na wana minofika muthenya wa katano kuma saa ile sia kwacha kana kuweke twisa ile sia kioko mpaka saa itatundulio manya wenu ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwote asani Mike bathokanio okamana inengo sio nene kwete ama DJ nene kwete comedians nene kwete actors nene kwete aini kila bandu wese that kwatanganika na wese netwane sia goli to ba Mutongoi TV kutanithia kusomethia na kumanithia tu tungia mubya nondo akwendea kututwikithia kwetha tutongo icho kamba ni wonde ngende nondo kilungu ni chambe ya ambayo Twitter Mutongoi TV ke director mwema umundi tutumite #wenu na ende twatendi na mtandao wa Facebook ni Mutongoi TV to live kwa wende kadha kwa alama sia ndi na mtandao wetu Facebook kuma ndesi anza kuma kondo kwa bathokanio alama tebe kupena TV ni kwesela Mutongoi TV ndeni wa Facebook uno wiki ya comment ya kubuni ngothange mesoma na ende thawe ndeni wa Facebook akishende ni wa share nikanene wese the netwa thiba mwe share nikanene wese the netwa ende na kukwatia ni ya YouTube wetu thia kwa Mutongoi TV official Instagram wetu thia kwa Mutongoi_TV na ende na usembe kwa Facebook page ya kwa itawa Steven Mwema Kenya no kwetha post bune kile na musanii akisha ni watia comment ya kubuni umesoma na ende alama masese kusela TV ni kusela kila bandu peke bathokanio ni kusela ile itatoke ndaye mo 5 tumatumani wa kumokube kusela ile itatoke ndaye mo 5 ninguthange so mo tumani wa kumokube na lilikana otumani patende biko ukethando na credit no kwetha otonyo tuma akioni chike ndokela kesiobyo no ndokethando na credit no kwetha otonyo tuma na ketha wena credit kiitha kiitilwa ko ni kusela ende Facebook page to na ende kusela ile itatoke ndaye mo 5 ningwetha ngine na ku ningona niwambio lika kwesela Facebook page tu Carlos Mutunga wasiaka kamwema vama saa kutumwitua mukitenesa. Thank you so much. Na Prince wasi wow mtumishi unaenda mbali ulianza chini kitambo kile but God has been faithful. Ari diningo kona wasiti angaliko sia masinga tuko fiti na ende malele umbete konza city wagwan malele pio kambia ni saa mwino sia ikindu kilumu ukambia vama tulane tuimwe Damaris vaka ngemi tumukwete nesa Tony Peter ukambia ni Anthony Tamaku Makitonyi ni makuene area Emmanuel Kimandhika kambo ni mwini pio mbeta vama kindu tumukwete nesa ni muviana ndaya ya usuni kwesila Facebook page tu Mutongoi TV kwesila Facebook page ya kwa Steven Mmakenya ningwetha ngesoma na ende kwesila ile itatoke ndaye mo 5 ningwetha ngesoma ni kuwetete musanii wambathi sia kumukumya na kumutaya muye we na kinene karibu ni kadatu ambisi kilungu cha mundi Lucas. Yes. Good to see you. Good to. Wamuke dada. Namukita na savio. Itungianga imovea. Nondo utunenga thayo. Na kutunenga mwana kukomana. Nona ndo mauchanga mukite muno in fact by the way natambita kwamba you have a talent. Yes. We saw wende tevasa. Nashukuru Mungu sana. Nenda usisi this camera ukethia museisia na ende wimotavyo weniwe wetawanja. Nenda kwa samama usungu kethia museisia wa Mutongoi TV na ndio kule wamukite hata nyani amukite nesa masitwanita wa Lucas wa Mwambetu ainge mambeta Lucas Mwambetu na kwa muma wangai akanenga title ya pastor Lucas Mwambetu na imutangie mutumia mutangie wiki beti na siana na mbeko maangaika ni sana wa JCC Jesus Celebration Center wote ungua pastor wita wa Nicholas Chule na asante monono ndwa kunenge episode kwitha ndene wa Mutongoi TV kiokoni cha omonde. Yes. Ningona pastor no kushepite muno ndo tenziwe sawa no kunetwa mundu nesa nesi vandu manambia kwa sisi ndo imwe kuna nai lakini no nawe ukunete nesa kunete sino nesa na yikwanza mundu aseti ona otai aiona kwitha windeni wangaiko kumekia mundu kwitha young ndo mundu ona no bro muinipe kwanza ona mini form 4 imetoki ndeni wangaiko thia na mumo peke ndukita wa mumo kikuwa mundu na niwe uvasia kilebinda wendene wangai ndukwa urimene akwitha we young nondo i rejuvenates kana no gutwikitha cia umweu kila kioko mandiko maza kana matei make ni na ni mololo kila kioko ko kile bina jeni tungianga imo yani kwithia
ona na kuusea ndu miaka yakwa mona atangu makenga na ngakonya nundu ni mwalimu uteno pastor ni thia mwalimu we mwalimu hapa ni thia ni mwalimu wa primary zomethete sukulu mbingi lakini kwa oyu ni mutomo sukulu yeta wakasundu primary wasema masomo meba nisomethete Kiswahili no na ugana Kiswahili ndiye nileweta nisomethete Kiswahili na ngasomethia science na still ningwatanga social studies Kiswahili ukasoma tanakali za sauti. Tanakali za sauti, nasomesha ngeli, ngeli, aina za maneno. Naam. Neno nyumba iko katika ngeli gani? Neno nyumba iko katika ngeli ya EZ. Naam. Nyumba yangu imejengwa. Nyumba zangu, nyumba zetu. Nyumba zetu. Sio kwamba nyumba zangu. Wingi wa angu ni etu. Bini na wala kama. Naam. So ni nyumba zetu zimejengwa. Naam. So wadhi kwa social study kwa no social study science kendo kila cha ni confuse ya mno ni livestock pe ino la bandi na pe ino idai brightly colored pe leaf petal petal na pe sepal sepal yeah sepal ni the band ile ya ikwati ya light na mbobinguka alafu petal ni ile ya attract ya nzuki no ile ya brightly colored we conspicuous na watu yazi pole how does kindo kiki like bwana atakwenda wewe nataito kitatu ni we the ando nichambe we the ando we muse wa mundo na we pastor na we mwalimu umanage hata okay maundwa ni matoneka mbe wa mwikwatia ngai pe musotwa so mare na mono ya believe to asia ni ndona maundu ombe thini wake olondo ndethasi so wamina kwikia mwiki waku thini wa ngai au nenga peba wake na peba mutheu wa ngai ne uwe wa ngai kuwa unenga kwitha wina kinengo cha kubanga maundu maku na kumapetukania maike so kongana so kwitha ni the wandu na kwitha ni pastor kwitha ni mwalimu na kwitha ni mwini maundu asu mombe ni mekiao mataratala na ngai endo nethia na inenga bitha ndo saitha we musio siana owi somethia kana ukalika ki pastor musio uketha no atia o ithe musi uketha no atia fatherhood no tawalika ki pastor it always ndo na see so clash sometimes okay you see ndo isu nicho kitu minakuya nibenda we na uwe ukwatikana kwa ngai kwa maundu asu mombe ninguna kwendana na mubango la nikite uketha nabika musi ni ndadi nabika musi membeta ndadi na be uloko mbeta my husband lakini nabika ba neuma ba ndiki akoti yengi na ikanisane muthukumi wa ngai payungwa alimu ayipa yu alimu na bayenda di na ike la sine ni Mr. Mwambetu kana Mr. Lucas payungwa ndadi kana pastor why the in a situation that we something kana kako sukulu ni na the in a situation ndi something kana kakwa kindu chini kila kebina kana no ndo mona inge kindu chicho kebina nondo kwangelekanyo we unane na yolwa isoma yita wa science isoma yita wa science wabika class cha thandaru pe chapter chambe ke ya kitrick kila withe ya we manesia ni azia nafunzi beta kwa kikamba amanewa yu amanewa withe ya wale to mile se meyelewe mwewo ndo thokoma na ni mwewa mundu muima kuwe na mwana wagu bau na pesa nduko atakuelezea ni bethe yape ona tashwishi kidogo lakini ndiaisa kwithira nina ke klasi ni kiu lakini lasi laingi etwakomania nini ukule na ukeweze ya klasi okiko no kelele no ile ya siana ino si kwenda kwa thoto ile ndio hawa pia kamindo ndio hapo na kabinda nondo mungi Moses wakati obande kwanza yu Moses si wakwa ni wene bine yangia niki nundo ningwenda ase ube na ndakeze kumbuthia yani siana chikezo mbuthia kwisela kola uwe ikasia une mwalimu witu lakini mwana yake ni tuthina siapa so tabika bala wende bine yangia baini kweli ni kule mwana wangu kilasi ni ukadha ngabuti iboko ni kwithia ni wese ngina ni instill discipline nadhani go instill discipline school na ile kwambia kwako na nondo kwako ne kwaku kwa biko school ndia le kosele lobo maana we no mani tugawe pesa ni wa before si wetanga lakini ni wa weta kitu mumo pe mumo na pe favor pe mumo na wendesha nicho chendi
no chete chende chendi wendesio ya ni ukule na mwina si kibathokani sindu si kibathokanio lakini ni thengiani muno pe mumo na pe wendesio na wendesio no thengiani muno na mumo ute mwenesa ni kwa makuibathokania na ni kosa umwe ya mane olongi lakini kwanana na umani wako nye mwene kwanana na maandiko nye naona mumo ni uo siya wendesio kana grace is the father of favor wamino kwata mumo no labi na wangai uka kwati ndeto yake kuyanesia mawea manga indene waku na inde mawea sumanga iwa meka kwisilano undu umeka yani mwikilene waku ando mayenda nikelo kwika na inde menda kilo kwika wikwata wendesio ko so kwa kwisilanzia ya mumo wikwata favor na ni ukule ando tasi for example believers so ando la atangiela metikilite ni mena different levels of mumo na kila kidetermine ya mumo thayo no amondo ne chao okay you kila kidetermine ya mumo thayo no wa mondo ni ubuanio wa kwima mawe na uthukumio la ngai wikire nthene waku no ndo akwithia ngai anenga na mumo kwana na uthukumi waku na ni kwithia ndo maithukoma uthukumi umwe lakini me different levels of grace nenda kwansia kana mumo no utegemea kwana no ndo weyumetie no ndo kwatianite na ngai yani mumo wiyana undu mundu wiyana undu usiawa no kaendea no tondo munga kuya mumo ndo kwate mumo weyo umonde no ndo thukoma mumo weyo una thukumio ndungi lakini umonde no ngai asia atuyana cia kuma mumo kuthiungi from one level of glory to another you are to ya you are ngone kwa we mama we mwene ukethia utona kumamaini you will level one iba no yenda na kwikia ngai no mumo wendo bikamuthia na mumo no thela no sa thela mumo no thela wekata mumo no thela we bulania umanziane ya monenga ni wa mumo mumo ndo thela ningi pe sendo ile pe muswa in the bible ngai waisi anenga mumo lo kwenda na imena lo kwenda na pia pe mwana wita Solomon mkubwa wathi unaine tena wena kasolo wita wa neema ikubebe neema ni bebe aya sia kana neema ni upendeleo ambao hatukustahili yani kana mumo ni wendesio tuta deserve ya so kwa sia kana mumo ni wendesio tuta deserve ya ni kumaanisha kana yani tikulingana na itu yani ndo kulingana na itu kulingana kulingana na ondo ngai ukwenda onatha wikitata okay you peke ndo kemwe ando matamama mumo wa ngai tikendo uthukomea ni kana kwate kana mumo wa ngai tikendo umanda ni kana kwate lakini no uo mande kwanzie mukondo wako yumya ndene wawe wa ngai mumo ngai aunengana ta muthenzio ila asunguma ameta gift ngai aunengana mana yani ekade rumiende twesu mana ngai anengana mumo mana lakini na kuno ngitho desire ino ngitho wende okay ni sawa sawa yutu kitakuwa wathi yakatwambisa musesi ndo kwasia mwana musesi kwisila Facebook page yako na kweta Steven Mwama Kenya nini kitepuni na musanii umbite vaka yole Soweto niko ndani sibanduki ni Anthony Nzuki thank you so much Sharon Raps umbite wivadhi ka thank you Queen Feli umbite niko ndani nikiwa Mombasa salimia my parents wakiwa Kibwezi Masongaleni changu lini Feli musiku wa Kavuti Kethia Lucas muno thank you so much na wakethwa Grace Mutunga umbite niko ndani nikiwa Machakos Kethia namba Machakos muno Gifted Redemptor umbite show iko sawa ni ovaki tengela Kethia Lucas usuni mwini ni wa Kethia Junior Antos vama saa kuni tio ndi kabisa thank you Mulu wa Kiema niko ndani happy Garissa thank you so much Agnes Kamama umbeta ni Agnes wa John kuma metamboni niko ndani kabisa nikiwa hapa Kiambu thank you so much Kethia ndoma Kiambu mono Charity wa umbeta niko ndani nikiwa Machakos thank you so much ndo kwenda na kuatia kilungu cha wano vane Mutongo TV ngwata ni wamukamba ni vyetu tuongo etetu na Lucas mwini wambathi siya kumukumia na kumutaya mwei kwisila ili itatu kenda imwe itano kwisila ili itatu kenda imwe itano kana 23915 kwisila namba itu ya SMS tumotumani wa kumukuvi ningwitha ende ngiusoma ni muviana anda yeno ndo kwenda na itu wetuma kwisila ili itatu kenda imwe itano 23915 pia
kusela Facebook page itu Mutongo TV ni kuthange sela utumani waku yue na yoyu eka kuso mediana kama ndwasu kinengo kicha wini chambela okay kinengo kicha wini chambele obasanga na pe mutabania mune wiya itabania twai bandu twai utabaniane uwa akamba mawita akinganga kana crusade na wethe wathi wako netwo muno na wethe akwiya umema ngamete bandu mabangite maithingithanga eso mei mundu omba ni wana wathi na ungamete wefanya ba ikindu twendesi wendo kito kututumanya na chagwe na thie kana mundu omba wana wathi nundo noke kia wathi peka na kanini kataiwa ona akambe yoso kuthingithanga yuna yo muthingithanga ucio ndo ambie nthini wakwa lakini ndo ambie ya wewe so umanawe na kindu nthini waku ikindu chekwa wewe cha uthingithanja nthini ukeiwa kindu jua wachenda muno wewe angara wathingithanga ya yuna ewa okay ila na ona ndemo tangie na kila sena ewa ndo maina uketha ningwe wini we mathima muno ngewa yani ndisikwita kwikata kwita kutinganisha kana kwita kwikata ngewa wakita ngo uketha ningwe kindu kimbona no nike na ndiye mutangie lakini na nokie na tangi wana ne cia icie my brother ne my brother mukua ula wa tangiwe musikwito wambe na atangi wanga ya mwananga kinengo cha kwina era wa pastor Jacob mwambetu ethi athika yune kala ni seiti ngono ndo kutongoesya ngewe kindu ki nichaile gwithwa nthini wakwa na desire then from there ngai anenga wasia jaina wasia no na wasia jaina yani na ina ayo wasia thuku muno na ugetha ningu ndori kwina mewandu lakini hivi ndemwe pastor wakwa yu na tangiweta Stephen Zomo ezo nenga mama ambia tongoesya kithaitho ai na inae yuto amina service na igwa ndo mambia na niwe seka nawe na wasia museo ala kotaiwa mundu ngi wele kwina muthembo si waina ai na yukende juchida ilane mandabise na dinesi leti ende ko nine na ende nabo yangai nabo yangai yanenga kwina ni form 2 na form 2 usini mwaka wangilile nemwe ni form 2 ni wana ambie nambana nduilie those years tiula mumo wangai okay ni wana ambie kwina na nalika katika Christian Union na naambie yotongoesya na from there kipawa chako ila na kimanie na identify na kila kitawana Swahili kuchochea na naambie kwina no lilikana wathi la waini yebi nda iwe ne wako na muno okay ndi ambako lilikana lakini pe wathi twaina muno twaina yawe hakuna Mungu kama wewe pastor witu awendete muno na one ngitwa ukwata nitwa songa ngasi from there union apiki ni kule nikenda mundu nondo it's a good voice nikenda mundu kwa kuna kajawe kaunese yu wikite nese itatu mindoni yuneketa ngangani niketa wasya wothule Yawe hakuna Mungu kama wewe Yawe we wambela wabo ni ukolia wathiono waku ai nenda botu likile wathiono waku utu uthetha ukitembe muya inokwika kwa botu likile nikana tumanyakana you locals neo in studio nam muya muya inukwika maundu manene ona kwala awau mukona ko mutakavoa ukaikwa ke umombe umwenuke mwina ukusi wathi tuos ni kwele wezio the music school wa coach wa kindo tuteta voice coach kana okay nundu wako kama na ngona ini na kusia isio ndo mekwika na kuangela yu mitandaoni yokie kila kindu chombe kwenda soma ki mitandaoni nyendi athi school lakini ndo nakwasia school wakwa na toiwe no laita the school of Holy Spirit onga kuna maundu na beba wanga ya ndo 30 na indi kwisela umanini wala wiko wa technology na lika YouTube ndiko practice ya vocals na still ndi watcha ando alangi ndo makwika na indi no nende na perfect ndi namba obika no nende na perfect wani ya mazingira mabu yanata ndio tabia mazingira lani anie my brother ni wandu ma setu mete kwasa lakini kwa ndu maumete obasanga
Pewa ni mumeta basanga. Yuma zingira makwa kolani anie. Okay, nyandi anethe wakwa. I well up. Lakini tuapikia kiwango fulani aritaya na maundu happen mawimo ne mathombo samusi witu. Where they are at one level ni wokia kengwa ni omanana na kiasi ndo musi. In the name of enda kubinga mali yake. Lakini isi ndo siasa kueta mathina. Na siasa mathina kuma bumusi watu ambao bana where they are kuiwa no kuichau na nabigia abantu mpaka wese kwetha nye mwene nukuondea ndakwenda kumbona na nekala thayusi wa kulewa na soma na thina na neso kumela no kukwebea fees at that time. Okay, ndo na kwase ni wangwatie koko mono kubika class 8 lakini yuma ndo mabendu kina bika class 8 ambe bia fees wa mbe wa term 1 wa form 1 kuma bwa mbea ndikwese na wena inya kuma maundu kekata ukasoma lakini wese kwetha ndini wakwa no nisi unethe wakwa na kiu kunena ti kuma ngone akitete kwethia ti we mwene yu ne akitete walika kendo ni kengi otakesi so nyena soma na basari inya wakwa kwa kakuthoko masukulu brother usine na wete binda imwe wa thoko mabuta mwalimu musala wake okatilwa ngaibwa Wisa isu mwili in the same family. Yeah, we are in the same family. Mwina dhama. Twina mbothama. Lakini wethe nyene kala ni bithanite nethe yakwa. Na kana munkitia musi ngesela ngaleko ya momba. Na that time why young ni chokola cha kuona thasi kana tiwe. Okay, ni wese nye yune na ndikonga ine. Ugethe no ni ona ola uwe wa ngai. Ngamana ithe yakwa kwena no ndola ni anete ni nake. Na mikabatu mikie na wakaombea ndabisi. Ti kawaida. Yeah. Na pe itambia wao sa. Either mukathio kwa kanisa ni okay, itambia no sie na ndie kwa pastor na no kane thea wakwa itha ni nethani mubitisi andeke lakini wesa kwithia maundu mayape ndoka nundu we mwena ndea namba kwiciokea lakini ne tungia ngai mubia nundu itina wa miaka mbingi na soma form 4 na ne kalanza miaka mwanza ne South College o hali thili olondo lakini baadaye mzee ni wesi otangiwa na atangiwa ambia no iwe mwana wakwa ninye last born ambia no iwe lumaita yakwa na bayo ndo nomwe ngeti kile wiko wakwa utese. How did that feel? Kando we at it was so sweet paingwa kendo kiwo monota mwana kulewa ni musei nondo ne kala thayo wakwi mena thayo wakwi wenda ilite na nesela maundu ni maingi mono lakini bindela yuto kieto asiokeane na ngai atungia mumo na mu newie moyo mwingi mono wana kutwika no esie kwa tutia mwaka wa 2018 lakini atutie kwe mo lakini chu nondo of course wa young from 2 and from 1 nisi affect your psychology yako na next affect academic yako cho ni cha affect your psychology yako no cha affect my academic performance lakini ki affect mono nondo na imoko ne ma mundu wangai kwa wila mathina maingi banyona na semba ngathio kwa makwa pastor ela ne the pastor te kongo konga mambo ngaliko obando ungue kombe ngamambo momba ya one of my brothers ilete mbinge ngalika so okay you know ndo wakwetha nina muthoko miwanga yu bakupe nakwa psychologically ndia affect wa mono ndia affect wa mono na ti ando inge mama ate wala mamusi na to yala mabakupe nondo ikindu cho ndi cha affect ye mono na the nosu wo ndo mondo ni wa Mutongo TV we mwini we pastor we mwalimu we the amundu na mume wa mundu tiwo kwa kweli ngeni mume se mundu basa yani we ukose we thayo kana mundu no ume ba yande esibe no mataikia kana mundu no ila batwe kana ngai akokile mundu kuma kitone aisane na asumbe esibe no mataikia kana kendo chuni cha ikya no mataikia mmethe ama yono no neto siandikiwe bibiliani lakini nyene ukose we thayo nondo nye na kila sana asisi mbengo na kwiki bindu na zembe ngona kwiki onita binde mone college na bikie bandu rathi na report college na soma ya Migori teachers college na report iye neke ya rambe na neke ya rambe atoimo wakama nzangia lakini wethe ambe sila manzangie nini ko ilando meye komba ne chathe what na wetha nini actually na kwatie 14,000 na nakwata 14,000 nondo ila harakati sia kuwa kina ki nya nabika college na tungiwe desk yambe ya admission dinengelelwe balwa newa ete fees nini bank slip na nengana bank slip
lecture la waibo angule are you serious Timo Kamba are you serious ambia I am very serious mbele na nyuma hiyo ndio niko nayo na hata ukiniambia nirudi sina tumaini ambia isitu yethukisia kilo kwikai endo buku basi la yati usioke na migori ni pasa ni basi so nye yula na siokie na bikamusi yue the kondendo mbona lakini okwiselo andu ma wendi museo na assistant chief witu o kama nena nake twathi twathocia Kalombe lakini twathocia Kalombe twabika musi ithe akwa cia we athoicie mali yake na ndebe soko nenga juna na cio kaingi na ndika kibindune na ne kala muno muima ndi struggle lakini eso kwitikala nenga anenga mbesa imwe kati wa isu ila na cio college ngai eka chama kinene muno ne the deputy principal ni mama weta wa Esdora Imbo aimutangie na mweleze kindu kila nesile na ambo sata mwana kwanza mbombo ya muno na ambia jukuma omombi ila wetu mwafi amba akwesela kolani bina kwata wendezo usine deputy principal na jukuma bu yana soma ke mujiza na so mina nanga ula mumo wanenga wendezo na niende na komana na muthuko miwangai ula ambapo yundebo ngai ne amuye bandu baseo eta wa Reverend Monguti kuma Katonzweni amboselela ni mwaka wa keli anzo media na amina na ambosata mwana so mimi nashukuru Mungu ngai yesi amabinge nene sepe musia isa bandu nzia yesi ukona ni wabikie mwiso ngai ne weka chama kila kibo no kumwikie in fact pendo mandu me message mingi muno WhatsApp Facebook mundu akambia you no kite yani nitatete kila kindu chonde no kito give up ni wetha you know it no nene na mundu we in the verge of giving up mundu ukwegwa maisha ni mabikie mwiso ande kuona nisi kutoka na at the end of the tunnel pe light mundu asisi at the end of the tunnel on darkness bado kwa nene na mundu nendo nena na musia isia nendo nena na musia isia unzia isia bandu ukilele kwiyetoka kamba makweta kwiyetoka wona mundu abikia bandu ba kwiyikia kakanda kana kwikunya ndawa ethe abikie kiwango cha kwiyetoka nenda kunena na mundu usine mwekana pena we kwatyo no ni mthene wa ngai wa masukuma maundu kana wa mosa na bina waku we mwene nimekuletela muno pe umula waisi ukaikwako ala mwena meiyo meito na kwanga muthomusi azite isoki yake ne boto kwa kimbide kala kithe athayo ni wa mundu wana wabika at the verge of giving up ni kwinangane kwanga yuka mwe yunyenga ine na bika muthia na oselela na kipeke ndo mata mama asunguma sia the darkest hour is the last hour to dawn yani kana I don't know whether I have put it correctly ndo nde mwalimu wake songo nikeza ongo na chenga lakini saa ila yithe yake bindukinge biu ni kwangie kucha kuwe sako na wabika the nane na wewe ni wabika muthia biu itangai na kengai alika wana cheni ino na kwa na bikie bandu kwanza ne silia na ile kweyuwa wana na mini esukulu kutemu ugo ne kala bandu beta wa nini Baraka ne kala bandu beta wa Obama Estate Kangundo Road pe mana sawa comment ba uambia numere basa twekala nake peka wakakilile bandu kakathimu bandu beto wa mwiki ka sewage ibina ibina na ndiana na attempt kwithe chabau ndo na iwa mandu babikie mweso lakini nitabia matambiele na yamwa na mundu la waiti na wakoneta wa realize iye angwata na andunga lakini ndo ndo naende na kuwekea ngai ni wa mwese ndia mwese no chama cha ngai kuyata ambia ningwa hata alikuwa Mkikuyu akaniambia ninaona kile kitu nataka kufanya si kizuri fanya hivi wacha nikurudishe ela na sio kiena mino kina ba yambe nione asililie ingi na meswani maka mesi wake na hapa naona tiusio kindu kingi chambia tiusio kweyua kune ndo nena na mundu uye tukite na kwa na maisha ne mabikie muthia umonde no kosa tambia ya kweyua mathayo mando langi maende ya kuende onala wona akoma umenete mende yana kwikala thayo kukweyua tiyo usungio ni mwite ngai na wa mwita ngai mwikie we ewe weka andu angene mapingize kana ndo akwikwatya ndu kwikwatia we kwikwatia nzia ingi lakini we kwatia ngai yani chendi chumelela abandu tese na kipindu ndo kienda na ndo mama ndo kipindu cho kiera la cheni ko pe we kwati
pe musawone we awimbe kanesa wasia ikia yo na ngoya kuyonthe nduke kwa choma nyuma kumwene na nduke kwa tio mani wako kendo chitota chagu kendo chuni chagu we kwa tio mani wako mono no bika amothia ekata mbese ndo musiesi okwasa Winfred Chule umbite wavika mwisho wa kutamundo vau nevanga iwoselela. Thank you so much. Jemo kimumbite wavaki kema mbone tuimwe mwatu iki Nindi TV imeisi okay Nindi TV imeisi kava. Thank you. Beatrice, your story is touching a great future ahead. Thank you. Muli Paul mbite bwana Steven na ukuse Lucas Mwambetu kuma tuya nindeto isu ukueta nina ikwa tambau. Eta Muli Paul Caleb Mose umbita pamoja kadogo Peter umbita great and great is God's faithfulness in you. Thank you Winfred Chule mwe iniwekite ikwache mumo you naende Muteti Steven so kambia great pastor Lucas. Beatrice Wairimu niko ndani man of God Pastor John from Githuguri. Thank you so much wasalimie. Daniel Mugo pastor unaenda mbali kubali Mungu yupo. Amen. Daniel Lucas ukambia Duncan waemani kondani kabisa this morning upande wa Machakos University tuned tuko tuned mwemaketheka na withiwa na muthenya wa kwaila. Thank you so much naku withiwa na muthenya wa kwaila na ngai konekania junior and was very interesting. God is faithful, you are blessed in your ministry. Thank you Winfred Chule. Bado ukambia Pastor Lucas may this grace keep you, may this grace abound in your life. Amen. Minister Emmanuel, my senior pastor Lucas, more grace. Amen. Janet Kim, you're blessed, our pastor. May the Lord lift you for his own glory. Amen. Mulwakie maovaga risa atomo tenesa naende Anastasia va mutomo naende okay ni sawa Jeremia Mutonga na kuona Anastasia va mutomo Bethi Boni, here we are. Thank you so much. Esther Mutoa Mwangi, you are blessed. Naende Winfred Ngaina kwa dhime Monovi, Pastor Lucas. Jonathan Gideon, I'm proud of you, dad, and my pastor. You're doing great work, Pastor Jonathan Wote. Amen. Unamjua? Inamjua kabisa. Felix wa kipekee tusonge tayemo valo wa yatake tui muta wa ilika. Thank you. Esther Mutoa Mwangi tuned. Agnes F. Chalo niko ndani, salimikeni sana mkiwa na mgeni wetu. Mungu amuinue zaidi katika huduma hii. Amen. Batmas Muli mwema. Okay, sawa nina kuwa na Batmas ni sawa. Carlos Mutonga kaka mwema tuko pamoja sana vama saa ku. Thank you so much Makethie na wikendi andolama Chumane Prince Elijah. Wow, mtumishi unaenda mbali, ulianza chini kitambo kile but God has been faithful. Yue? Amen. Wathi ukupikite ba? Wathi ndio ndena utoko mangai. Na nitungia ngai mubea nikwithia ninetete binda biasa ninganganite mono onde mambo ndula uyolo ngai wekite ndene wakwa ukambia no ukamesya bina na komana na muthuko wa ngai pe mama weba ukwete ku comment is my mother is my spiritual mom usuku ya yero Winfred usini winya wakwa na ni muka wa pastor wakwa eta wa Reverend Nicholas Chule so ilana landi yemoko nimo ni mambo sieta mwana na mambo sata mwana mambo ya na kwisela mautawala manengete na mbo ila maboyete na mawadhani ala madhani tengo endine madhayu wakwa ngona kya waliulo monene mono nundo niwewa mama asiakana ikwate mumo na bwitu na nyene na thea onde mamba nzia ukeza kwetha ningwikalanya na ndu tukakona siendu lakini weza kwetha twikira utata lakini anabikiana naye wa mumo ni chau na naye wa mwekio ni chau pastor wakwa Nicholas Chule ni pastor wa mwekio na mumo nela mbeki misingi ni sino nasi ndusiambiwa kusonga ai ndakoneta video ya wathi wakwa itina wa na recorded wathi wakwa nangekala na almost 5 years ndio nanye yune usini wabikie mwiso lakini itina wa mboya wathi wakwa naona wosa na mumo wa ngai wa mbukilia na wa ndonethia kino ndona akitatomeka naona jambi yo songa so you wathi mbikije ba u nini ineta volume 1 na already ninende na ku work on bathingi na bathingi ile already ni recorded na si ready kabisa pe umewe YouTube lakini pe maundu mananta ileta kuwika ikandoka takuthana waila kwa katika sita watu isesa isia utangazi na wewe hata Facebook YouTube nika natambia subscribe okay YouTube neta wa Lucas Mwambetu na ndo inge mambia amayungu ati anondo maandika Lucas nai Lucas ni LUCAS TKCAS Lucas
Mwambetu. YouTube YouTube. Wanawathi Facebook Lucas Mwambetu. Instagram. Yani katika mitandao yote ya mikumbuka ni social media platforms. Platforms. Yeah, mi najita tu Lucas Mwambetu. Ekatu subscribe. Mwenda musiaisia wende anosese kilungu cha weno va Mutongo TV ngwatane mukamba wena kwa Steven Mwema na Lucas Mwambetu ko nondo nukwende ne kwa dhimano kosi wake na wini wake sema dhini wa mtandao wa YouTube. Peke ndo tukita ku subscribe search Lucas Mwambetu na Lucas ni LUCAS TKLUCAS Lucas Mwambetu akishende ni wapini ya subscribe nikenende wese dhaneto wa musapoti na kusubscribe ya mana ambeke ndo utilawa ndo weka ni kumashika na wa subscribe wakethia wa au mnyewa dhiungi utona kukwata Lucas Mwambetu dhini wa YouTube kwa hiyo ndetu tuamina neto kwetha tuisisi ende tuwapika subscribers panekenende wese dhaneto wa muteja kwa osetambi end of Facebook not Facebook YouTube usearch Lucas Mwambetu na we subscribe nikenende tuwa musapoti nona we monetize peke ndio monetization kwa YouTube. Dizika na naona channel chako take grow etamu no bikete ba. Channel chako kwa YouTube. Nitungia ngaibo pe wabalati bikete. Ninaambia kukithukomea wametuki. Kina tu kina subscribers the wa yana. Lakini for the over the last 1 month ningutungia ngaibo pe anondo ningona tubikie almost 600. Okay. So yutu nabika bau. Nikiete ngaibo nono kiende na kuyana. Nani kana nibikia ndo angi ona ingi. Nani okulia hiyo. Wasisi okambani pe mundu kwenda kwesa kulitumba collab nake. Yo kambani. Kuya thoko mengi mono mangai. Na mewe thoko mana desit kana no limete miumo. Mumo lakini dimension sisi kipato kangani. Lakini kuyana na kenu kila ngai wikite ndene wakwa. Yumo ndola ni one inspire na nisi asia ngono thoko muwito no wendani. Na ni withite ali inspire ndo ingi ona kuwe ngosi. Eta Wilberforce musiwaka. You nene wani ayeni inspire kana imbiki abina. Yani ni wene sia tangele kanyo. Then wathoko miu. So and then wakamba ningatwika nengwina. Ambitikilite we mwene. Ni uthoko manena ake. Na ine kulia. Latiku bothesia langi. Tiko bothesia langi. Ni kulia pe andoma kwati kwasi in fact na inyamwe. Na kase kana wini wa kamba we na jokes. No kwenda sanitizer no kwa sometimes okay ma scandals mundu wikio sindu fulani nilikiye kana uweka ono nyusa one wenda kwa we no kwina wazisia kwa mtazamo wako no kwa na wini wa kamba no kwenda sanitizer wa gospel. Okay, you wini wa kamba wa gospel. Peo balobi kete. Na ndo wakuya na kuya tuoperate na muma wiki batoka anganyo. Na still aine ne andu. Namwe mali katika misingi misio ya ndeto ya ngai. Kwa uweza kwethia mundu no kuiwa no kwenda kwina lakini aisembo alina kendo. So ndo na kwase yukwa kuma ngalikwe yakwa. Wini wa kamba twa withukisia. No kwenda ku sanitize uga weta. Tusioke ndene wa misingi ya ndeto. Na tuthina ngai. Tiku weta ngai. Tuthina ngai. Tiku weta ngai. Nondu ila no kila na kwina ya mwema nacia mwema neziethe we mu maitha wakwa. Na kwanza nina nenie ne tina wa mutheno mwe na na kuwa icie yu ni tukumote wini wa kamba nenda kwase tutunge musingi na wa ndeto ya ngai na tutunga musingi na wa ndeto ya ngai wini witu wa kamba no taiwa na wita ya ngai pege ndo wa tacha maana tukawete ngai twine ngai twine ngai tikuweta ngai ukeza kwetha ni na sindu ciakwa na ndiza ikila ngai bandu nikenda itwika ni gospel twikawete ngai twine ngai niwe wina nanga ta Wilberforce director nangala ile la countdown yakwa iwe pe bandu tupe ka section to dana khoi ka mindo ka lose ka how many questions can you answer in 30 seconds or to laisi and I say that twachangamuka director whether you ready nenge okay aya county ile ya Nyanza niwe say any two counties in Nyanza ini nisiese nene Migori County na nene Kisumu. Two African countries bala yesu wabiki. Two African countries. Pe Misli na zinge ngota hivyo twende. Andole mabuwe ni Yesu. Andole mabuwe ni Yesu. Ala tumea maiba ya kalone. Yeah. Mebazo. Ama matande thasi ama bane yangai. Aya two places mentioned in the Bible. Two kundukweli si atu mentioned it in the Bible.
kondo kweli Seattle imention yetu ndero Seattle ndataka ni Seattle lakini ndavyo kondo kweli Seattle imention yetu ibuku ne yakuma palava Mose lawe bume ya to kandu bande ba deu na then wa ibuku ne amekwa matumwa I think it is Paul yeah no liga na Yesu ya Seattle isi amana ndize kwa nisi Siarisa John the Baptist. Ni John the Baptist. Eniwa waisi ola ukete. Ona ndi sia yatu sia kende to kwa. Sia sia mention yo. No you anwana ma we ni Yesu we. Wase alamindo. Alama ilanga itini ma we ni Mungu John na alama atande tha sia mo ki nomba ne angai. Ela Yesu amea nomba ya asa wakwa ne nomba ya mboya. Okay. Na makuru wana musalisa na kuluma ne mesa sio. Amati na mono. So in the other African country ela Yesu wa ki ne pa Simon of Cyrene wa mutethesi yako kuangelani patwika na that was Libya makela ni Libya Libya yeah. Aya you out of that when tuna ka section kaika makule mwanza matena time hiyo lo wako nikenda outside wini wako musese no nda komanda kana fani wako nda komanda in other dimensions so sinduile ni lazima si the wale tini wako sinduile lazima si the wale tini wako kindu chambe ni mbesa nono ndeke yako dhalala niki tangai ambingi besi kindu chakeli ni kipande chako okay kindu cha mweso kila weka kila muthana kindu cha mweso kila ni kila muthana ndana amba kukoma kana kukoma kwibute mweso vitu muthana with nitungianga imubea okay kindu ute kwenda kwisoluse kindu kila ndenda kwenda kwisoluse ni mumo wangai na beba wangai okay piece of technology kana kindu cha maundu ma technology kilo kwenda kwesa ku on kilo kwenda kwesa kwetha winacho cha technology nindo makwenda iwe ni kwesa kwetha na kisese chakwa cha huduma wow cha kuna ichobo okay the best car ngalila uwaiza watu uweza yuisune German machine yeah Vita Mercedes Benz German machine Oilela gogo na ile ko kambia tuendete bana okay ukani wa mwana wa change kana kubendwa kindu in the world they on the kubendwa chao ngane kwa mwana wa ubendwa kindu then on the ne ubendwa ile ko siandu ikama mangai gakwata nziando mako communicate na ile ko siandu makabendo kama mama kwingai amaka yakala kwa nono ngai ukwenda nitungia ngai mobe okay kule ya mwisho kindu kikukipia move forward ukesele ona maisha la meta bado niwe nambe akindu kila kini kipia na ukesa kwetha nina nambe ne beba wa ngai nono beba wa ngai ne beba wa buanyo na ne beba wa uwe na ne beba wa mani so onelane ni kama ndo ni momo ni ya ngai pepa waku buanesi ndabye pala nelekele na balango beti ngani iku dene wa maundu mombe ni kwata sepepa wangai to expect cha kuma kwako kila ndo makwasia tu mo expect kuma pala ni kuthoko mangai na kiwango kingi ni kiite ngai muno mumo wake undo nathi kwamba tanje kiwango cho thoko wake ndene wako na niko na maundu kwanza ya ulangu na ya kimataifa ndize kana penda to yake kamba ya kimataifa this on the kiwango ni chande si on the wise kwita ndo mabiki andu monde ona ma ithiomo ingi wise kwita ndo mabiki kwisela muthenzi olanga wikira ndene wako wa wini ukethea ni sana wewe wathi ni try tenga ina na lugha ingi ninaendete kuina na ithiomo ingi muno ukeza kwithia ona ndina na ithiomo ingi but now wise kwita nabiki andu monde ndo amasa okwa mituke miaka 5 yukite umwana uyona lawa miaka 5 yukite ni ona la kwithia ngaya ndetheti nona kwithia ni tona bikia millions of people through a music ministry na nithie katika music yakwa performance yako ya yone no kilia kiwango ni cha kwithia I will be doing live music eka recording ukeza kwithia yuni ngwitha na kipindi ngasia nithia ndi record wa kwa live na ndo makoka nikanoka sa kwithia ndeni wa ku record na mwandu ni mathaitha na nabiki andu aingi to me navyo one word to my fans maku one word to your lovely wife yeah ekana be na my lovely wife
eta wa Petronila kanini ni mwendete muno ndo mwana ni mwendete muno ebala wi na imwana sito ni imwana itatu first born eta wa Praise Manene class 7 na wakeli eta wa Wisdom Baraka na wakatatu eta wa Shalom Ushindi nenda kumema nini mendete na pastor wakwa eta wa Reverend Nicholas Chule na mam Winfred Chule na mafani si alangi ombe nini mendete muno kati wamo niwe wamo maweta Agnes Chalo no mwetu tafiani si andeni wa huduma ni wana pastor eta wa Elijah na alangi ombe ya pastor Moses wakalawa na ombe alangi mapasta tupo kwa maana mombe ni wa kanisa wa Jesus Celebration Center Stephen Muteti Stephen Mwangangi mombe ni mende ose wangai na mumu wangai tunenge tutavyo uno mundu tona kukwata twimine mwenda kukunia simu enda kunenya tona kukwata mundu enda kungwatia simu yako ni ile na simu lando meama na katika mitandao ni 0737 040 994 ndiseni weta na kikamba tongelelenge kikamba 0 itawara not muonza itatu muonza not ina noti kenda inya kwa kenge kwa Kizungu 0737 040 994 nelengi ila niyo ya M-Pesa unungia nambi na tuwe weta namba nikatia ya M-Pesa ndo katia 27 siya gumi tuwo 0714 937 092 noti muonza imwe ina kenda itatu muonza noti kenda ile 0714 937 092 thank you so much nondo akuka ngaina kwathime na mumo wanga yokwa nondo mumo ne kila kendo chonde we say there mondo makune mathina sa na moye kone kana nondo ngosobingwa station ndiye nda utumine ba uto ye ne ondo twaziani twa mindo ni muvano ndo akusisi anye ne Stephen Mwamata wa Lucas Mwambe tu twana nengi kwasi kango ya musese juu yose ni wona nda tena tukone musese wakwa ndo kuya kanani twapika muthia wa kelungu chao mombe kila ni weno wena mwanasa wakwa Stephen Mwema na kwa ni Lucas Mwambetu asante ndo kwenda ne bamona itu twapika muthia wa kelungu ngaina kwa thime tukomane itinami nenda tu perform wathi mwaku tunenge katoa imbathi no ile twa kai wanda tu perform wetu mina katika mathisi ile twa inai no twine mwe ino kwika monda musesia mwe ino kwika atona ne sa monzange unenga vilingi wa mavonge manethia mavoku mokambane na kuma ndisi on then eta Stephen Mwema na Lucas Mwambetu akato kuna this thing how we do it kila mudanya tuko na wathi tu ino ni Mutongoi TV.